dalam rangka mengikuti acara Gobar. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma dafa'al bala'a wal ghala'a wal wabaa wal fahsha wal munkari wal baghy والسيوف المختلفة والشدائد والمهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن تجارتنا هذا خاصة ومن هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan lupa saya tadi. Untuk markah di paling depan itu ini saudara Abu Musa. Saudara jangan pernah melewati Abu Musa ini. Nanti takut kesasar. Apabila ada persimpangan yang luput dari panitia polis lain ataupun hilang, polis lain yang kita pasang itu kuning hitam. Kalau seandainya ada persimpangan yang merasa ragu-ragu, tunggu di situ. Jangan coba-coba karena ada jalan tertentu yang kira-kira ini ke sini, padahal bukan. Jelas ya? Terima kasih. Gimana? Siap. Semangat. Ya. Siap. Bela lo. Aman, ah. Aman, jangan patah ya. Sehat, ah? Alhamdulillah. Punya bulan itu ngeri ke situ. Gimana kedua?